سەرپەرشتیە دەستەیە تەندروستیە لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریایê دوێمین کۆنگرê nexweşî û neştergeriya dil li bajarê Qamişlo hate eldarxistin. Di kongir de hejmarek ji bijîşkên pispor diwarê nexweşiya dil de li ser asta bakur û rojhilatî Sûriyayê hazir bûn. Bi armanca parvekirina agahî û zanyariyên zanistî li ser nexweşiya dil bi kesên hazir re. کنگره حال و براستی الجهانی همه چه دبن او ناجی آرمانجی و پرن سود جیتی دا پرن یعنی بیگمان ام تشنو فیر دبن یعنی فیربونا تختوری روجانه روج بروجه چینان بکبی چه قصد خو بشداری وان خو گرا دبی بهتر زانستی خو کورد که بهتر آگاهی نوش ورد کری و ابناجی همه باندورا کا پوزیتیف لسر جارا سر کرنا تا سر تکلی انت من خوشی تریا و نخوشی مبراستی تکبنا آستکا هری باشدا و امجی کارن به وان در فتین هندک جی کارکی باش بکن خباتک باش بکن. Di kongir de semînarên zanistî diwarên nexweşiya dil de hatin pêşkêşkirin. Tago sûd jê bêye girtin û diwarê pratîkê bêye karanîn. Di kongira de tiştê neh tereh dibin. Em nas bikin elmgiya kûî de, em li kûî de ne, em ê çawa xwe pêş bixînin, em çikarin ji vî milletê biqedimînin, icraatên tibbî neh hebin, em kar bin derbasî vî welatî bikin, kar bin xidmeta ehlê mentiqê bikin. Ev fêda me ji vî mu'temerî bêtir ev e. Tiştên müstecidatê nihin û tiştê neh dadkevin û em xwasî kar bin jê fêde bikin. Li darxistina kongirên zanistî diwarên bijîşkî de bêguman alîkariyê dike di pêşxistina kerta tenduristiyê li deverê û dihêle bijîşkên deverê haydarî wan zanyarî û vedîtinên bijîşkî bin. Dara berekat, Kurdsat News, Qamişlo.